Ki khubor ka bate si TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Kawai ketuk-tuk Yamaha V4 rong blue model R1000 RFR. Kabadi try da iba haban job ramsit. Kabadan yau registration number ML not sun Z not sun saw not. Kala tu na ka parking lot mokhar ha ka arpulai terik unai weng R1000 saw. Laong ba ujubu parking bed ha kini ke jaka ka ba uju siu penai henre ha ka arpulai terik unai weng R1000 saw ha ka por khat architect mensingi. Ulaya thu ba ula lek penset ya ka bait ha parking lot henre ondaulan pai ha ka por prabaji men ka bait jong u kam shim la dan shu a ka jaka ka ba ula bu. Tra jong ni ka tuk askau la kerpat. Balada dan manu ki bayu i sngop hamen petip lem hau new number kendai lai pra lai r pra san r lai lai lani nriu not kendai san pra sao pra san. Sakon tuh. Ngot view piana dia. Tak ada tu gue kamera. Dah. So. Rewind dah. Kita lain ngot iman. Kedum kan? Tuh, ya. Tu banyak di besar ram pun cakap. Dan saat mana dia? Stop ya. Tu saat mana sih? Nah. Kak masuk nih. Pilih. Tuh. Baru ini nak nama. Tuh, nak. Sulit syala. Dekat ya. Nantat tanah. Menyanyi. Oh itu pun cakap dalam grey ke dalam blue. Dormi tu mah pos pulet lah mengclear kan ini.